Chibay vek ule in tong trai sakna lutak kan don te awangin lom thu kan soya vena hian hospital akar khatna chama che kan chu san ve ni ti min lo hret sak ula min tong trai sak tu zong te chunga lom thu kan soye vo in nun kong roi tu atan pathian thu Isua atel ve ti pa thi kan ngai thale don ani lalpanen kanin pol na personal devotion atan kan lo mangle don nia amasa in chanchin thama thai jek bung som le pasari chang som pali le som porukin kar hi longai thale masa ila tin mi pui nen an lo thlenin mi pakhat ane na alo kala amma a thing thi in lalpa kafapa so khongayang che thaem a tani a atur na sa em mai voitam tak meya atlu thina voitam tak tuya atlu bok thina ni tin izirtir te ne na karon ruaya antidam thei silova atia lalpana thu malsom ro se amen zirtir te hi an ho tu ber lali so tel lo chuan an zam thina hemi tuma po hian an hlo chamani engkim ti thei leilung le achunga thilom zong siam tu le nei tu bel le akianga om hi aha dam thlakin athak lel omin alu em thina ni ti kan thre thei ome kan thla akianga chuan angam thin lali sho khan pathian ram chanchin thra hrilin khote le kholian te fangjela mel dang lamna tlanga athi teitlak na tur chung chang soi ho turin Moshe le Eliza ne nanin tok khoma chumi nuwa chuan mi puite ne na akir le ta a chuti lai chuan mi pakhat ane na lokala Isua ma a thing thi in lalpa kafapa so khongayang che thlaem atani a atur na se mai voitam tak tuya atlubok thina ni izir tir te an lokala antidam thebok silova ti in lo soya damlo doktor ma a harsat na ain suifi ang mai hian engkim lali so ne na athen faita vekani heta hian thil zathak ang reng tak mai a oma chu he hiani azirtir te kha anzirtir tu Isua zara anin ti thei ve don te lul nen athil makti te kha mu na man tia azirtir a thui ruai ni te kha an wan pui don te lul nen he pa thu soi izirtir te ne na kan ruaya antidam thei silova ti tak hi report ngai nom lo tak mai ani a aza thlak le in karing hepa ang teu che hian chakmat lang waram hoi man tong trai sak turin min ngen to a rin a in hlo chama hlo oma ma ni in rin to ka harviau mual phokha hlo om ang reng takani nima selalalpa ache chuan eng kimin athupe kan oi thina thlaim ate pondam maya haram huai te po no chu in anom mai thina ni kan zirtur poimo le em hantarlan le kadu chu hepa hian afapatan afapadam nan afapatharau nun chan chu nan thing thi in Isua bul aron thleng hiani thing thi hanti hi atak nge ya thing thi ani wangin hei hian ati tak ziate ave ziate atilanga ain pha niama Isua kianga omdan turdik takin ain titloma patling dor turin thing thi formula thing thit satlia ni lo chunglam nun in ngai tlom na pon lama lang chuak manga lali sua a handor chuan lali sua chelo theilo ani chu po mi pui jinga le ngal khan ani a atlom thlak le ang tiru Isua mamo na na se mani tukina hian Isua ngai sanga Isua hrechianga Isua za tu tak te nun hi atlom thina ni ti hrethar le ila atlom chan po anlal tak atanan nei thin wangani chutianga Isua za nanuna chuan atakin Isuan mun achanglo theilova lali Isua telve nanuna chuan Isua cholmoina oma za na chi bai o respect adong thina an be se damna an chang thin lalpa chu fakin nomro se
azir tir te meu po Isu tel lo chuan an hlo cham thina ni na zirtir ni na discipleship kol reng ma se Isu ber tel lo chuan engruai an lo ni chuang lo tukina hian ko rana kan ni na te khotlanga kan ni na te ram ang po a kan ni na poimo tak tak te hi chel trek ma ila Isu tel lo chuan engruai kan ni chuang lo achan chu Isu atel ve che hian chung chuan omzia anei thin ani na thoka tangkai tur chuan kan nuna na thok tu rong bol tu chung kwa opkhom tu nuna Isu atel ve angaya dikri ani lo chakna ni lo tharui ani lo taimak na ringot ani lo Isu atel ve hi angai ti hi ani top mai chu wangin tukina hian he pa po hian Isu omna apana afapatan Isu adora chuta chuan Isu tel lawa zirtir te hlo cham na huna khan Isu nen chuan hlo thlin na changani ti hi izir chok le te ang lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina kan nuna chaklo tak mai kai tho in om le a I khongai na zan khoin kan chang le he kan valom em lom thu kan ron se ye Isu atel ve ti pa thi kan lo zir zo le ta itel lo chuan kan hlo cham thin lalpa tukina hian kan nun min lo tur le kan chung kwa min chen chil turin atharing kan som le ache min mangai tu kan lalpai so Krista mengin kan ron di le amen lalpan mal som thep cheu ro se ni len dom le vek u le